Dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Danas ćemo da igramo Minecraft Pocket Edition. Danas ću da vam pokažem jedan kako se zove, seed za Minecraft Pocket Edition. To je ovaj ovdje seed što vidite. Znači 20720069993. Evo vidite. Da, ako vam treba vremena, znači da se zapišete. Da vam sad objasnim šta se u tom seedu znači radi, šta u tome seedu ima. U tom seedu ima jedan fortress, nešto se može naći u Dark Oak šumi. Znači ovdje se spawnate i onda se uzmete, podignete, okrenete se. I vidite sada ovo ovdje drobiša kojeg sam sada. Samo idete ravno od njega. Znači samo vamo idete. Znači ne morate se normalno žuriti. Ali nemojte skrećati pogleda. Znači samo idete ravno. Samo sad kada se učita to sve. Znači idete ravno samo i ne skrećate nigdje pogled. Znači samo idete ravno. Znači evo vidite vamo. Preko ove ravnice. Ovdje mi ove planine. Evo vidite nešto zakoči. I prošli put mi je to nešto zakočilo. Možda sam ja nisam dobro sam ušao. Idete ovuda. Čekaj da se sve to učita. Nešto se da još učitava. Evo ga Dark Oak šuma. Znači Dark Oak šuma je tu. Sada kad ste došli tu Dark Oak šumu, malo je protražite. Prošli put nisam odmah uspio naći taj fortress. Ja mislim da je vamo. Ne znam, prošli put nisam ga uspio odmah naći, malo sam se... Evo ga. Znači ljudi, fortress. Tu je stvarno onaj fortress, znači... Ovdje malo lagala kada budete blizu ovoga fortressa. Vidite mi u farmu gore, evo koliko šujeta. Znači vam vidite. Znači to je taj fortress. Taj čuveni znači fortress. Znači sad da mi siđemo, ja mislim da je ovdje vam ulaz. Mislim da malo preglasam Minecraft pa ću ga malo smanjiti. Mislim da unutra možda ima i neki mobova, ali ne znam. Znači tu je na taj mislim ulaz. Da, znači tu je ulaz ljudi. Kao što vidite. Ovdje je nekako jako mračno, ali nema ovdje ništa. Znači ćemo sad vamo, evo. Prvo ćemo ići vam na ovu lijevu stranu. Ovdje se nešto čuje. Šta je tu? Evo je ljudi što se napadne sa sjekirom kao što znate. Ovdje ljudi mi uzgajalište nekako, šta ima umeče tu. Samo gomila seplinga. Šta se dere bre? Ovo ne da se popnemo gore da uzmemo te seplinge i to. Ne znam šta će im to i kako. Ovamo je... Šta je ovo? Neću mi ništa osjetljavati ovdje. Ne znam šta je ovo točno. Šta je ovdje sada? Ovo mi su neke stepence, nije. Evo jeste, ne znam. Ne znam čemu ovo služi im stvarno. Okej. Ali ima još nečega, šta je vamo.
A ovdje su kao neke ćelije. Još jedan evo to onaj isti. Ovdje su kao neke ćelije. A da. Valjda. Pa da. To su neke ćelije. Znači ne znam čemu služe te ćelije. Tu da znači, to su ćelije gdje se oni 100% držaju zatvorenike. Ovamo šta? To nećemo ni pregodavati ove častove, to je neki chest room. Nadam se da je bilo vamo sa ovih bordere. Nije mu baš prijatno što smo ušli ovdje u dvorac. Ovdje je još jedno onako zvučno mjesto. Ovamo. Neki radni stol, što ima u čestu. Nešto. I ovdje kao uzgajao ljujke i pečurke. Okej. Ovdje smo ovdje je velika glava od ovoga ojka, znate ga valjda. Ne, zaboravio sam ljudi kako se stvarno zove. Ovamo nema ništa, znači zablokovirano je. Okej. Ovamo isto ništa, tamo je kraj. Šta je ovo ovdje uvjeta? Ovdje su njih dvojica. Ovo šta je? Valjda neka kovačnica. Mislim da je to neka kovačnica. Okej, ovamo ovdje kraj jeste, nema ništa. Idemo sad vratit ćemo sad na drugu stranu. Ima puno ovdje. Baš ljudi ima puno. Šta je ovamo? Ok, imamo stepenicu, drugi sprat gore nećemo još ići. Idemo prvo na ovamo stranu. Šta je ovo, zašto je ovo ići? Ne znam stvarno. Je stvarno slično. Neki put. Što ovo nema? Neki put tuda. Šta je ovaj lik? Još jedno ono. Još jedan chest room. Ono nekako, šta je ovo, uzgajaju drveće ovdje. Šta je tam radi nekoga vod puta. Ne znam, nešto da tu uzgajaju nekako drveće, nešto. Ide onaj chest room. Ovdje da odmijena glava. Ne znam ljudi ćemo sve znači stići u epizodi, ja ne mogu više od 15 minuta snimati, tako da vidim sam kada... Šta je ovo? Neki božanski cvijet. Ne znam, zgajati nekakav cvijet imaju. Okej, imamo sad gore drugi sprat, idemo gore. Gore vidim je na osvjetljeno, nisu baš oko toga razmišljali, ćemo opet vamo na lijevo. Isto ne je bilo. A idemo mi na lijevo vamo. Ovdje je neki kablovalonca, nešto. Ovdje još to tu. Šta je ovo sve isto? Ovdje nije isto. A ovdje kao neki kreveti. Nešto posebno, neki stol. Tu neko je da radi nešto. Okej, šta je vam? A ovo ono mjesto gdje budu ovi. Još jedna nekakva soba. Još jedna vrta, šta ovi volki rade ovdje? Ništa ovdje nema ljudi. Još jedna soba. Neka biblioteka ovo. Da, kao neka biblioteka. Okej. Ovamo je... šta? Isto je nekako čudno. Oho, ovdje se može ići još gore. Ovdje vidimo mi odmah vamo gore.
Ne da mi se na drugu. Šta je ovdje gore? Ovdje je još jedna nekakva mačka, ne znam ni ja. Šta je ovdje? Čisto nekakva biblioteka, neki sto, šta je ovo, neka mapa. Mapa nekakva. Ovamo. Ništa. Ovo je ono mjesto gdje je kao Herobrine pokopan, ja mislim, ili onaj lik. Na kompjuteru ovo bude malo drugačije, ali ovdje nije, ovdje je samo bijelo. Dakle smo ono došli. Sad došli ovamo. Ovo postoji nisam bio. Mračno. Rekao sam došli. I ovo onaj što nosi... Jeste ljudi, ovo su oni što nose one... Kao što vas mogu ubiti nekim čudnim svojim moćima. Da, ovdje smo došli. Da vidimo se da se spustimo, ovdje još jedna glava, to. Još ja mislim nismo bili na ovoj vam strani. Da, nismo bili na ovoj vam strani. Ovdje, sad sam gledao, to sam neka soba, da. Šta je tu? Jeste neka soba. Okej, idemo dalje. Ovdje su nešto stepence, evo ovo je ono mjesto. Kamo smo trebali da idemo. Nema ništa isto. Isto ljudi, znači... Ista su mjesta, samo šta je ovo. Da, ovo ona biblioteka, znači ljudi... Isto je sve negdje na drugoj stranu. Mjesto je stvarno ogromno. A isto. Nećemo dalje ni ići zato što znam da je tamo sve to isto. Znači samo da se vratim da ni stepenice da izađemo opet van. A to sve to da isto. Moćna je stvar, stvarno ogroman ovaj dvorac, već šta je ovo. Moguće da je ovo Herobrineov dvorac ili tako nešto. Ne znam. Ovdje je ono nešto za izlaz. Znači ljudi, kao što vidite, to je taj čuveni dvorac. Sam je bio vam gore na kraju. Nijesmo da bili smo ovdje gore. Ili nismo, nećemo se ovog mjesta. Jesmo, ja mislim. Jesmo, bili smo i tu na kraju. Kao što vidite da ljudi spolno se skeleton hoda tuda. Nemam dovolj do njega. Jesmo, evo tu je ona mačka. Gledaj, jesmo, bili smo tu. Ne znam sljedeći, to su ne mačke. Možda idemo ovo dok. Da može se tu krov, nećemo, ajde. Smaknut ćemo to da ne uništavamo ovo. Znači ljudi, ako vam se svidjelo ovo, stvarno ostavite like, share, subscribe. Ako želite ovdje ovako stvarno doći, ukucajte na seed sa početka videa koji sam izbacio na početku videa, kao što znate. Znači piše seed koji je, znači samo slijedite uputu koju sam vam pokazao i to je to. Znači ljudi, ako vam sviđa video, ostavite like, share, subscribe i pozdrav, vidimo se u sljedećoj epizodi.